حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Muhterem Müslümanlar, ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken, her geçen yıl bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterimiz kabarıyor. Aziz müminler, geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlukata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizi şöyle uyarıyor. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Kıymetli Müslümanlar, gelecek günlerimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlayalım. Dünyevi heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Değerli müminler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. O halde samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla, imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnned-dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillahi hamdel kâmilin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ذوي القدر العلي والشرف الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع المتقين والأبرار آمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر